Nibyo ibihe byiza kuri mwese muduteze yombi ndabasuje kandi baye ikaze bifurije kugubwa neza kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 ndabasuje cyane aho muri mu bice bitandukanye abaramukiye mu turimo tugiye dutandukanye abatarabyuka bategereje yuko rwose rirasa kugira ngo babashe kweguka berekeze mu mirimo yabo namwe mbahaye ikaze cyangwa se abatwumva muvuye mu tuzi cyangwa se n'abakarimo n'abatagafite namwe ndabasuhuje kandi bifurije kugubwa neza. Turi ku itariki 17 turi kwa gatatu cyangwa se twamaze kugera ku munsi wa gatatu w'icyumweru. Twamaze kugera ku munsi wa gatatu w'icyumweru aho rero tugiye kurebera hamwe amakuru y'ingenzi kubiramutse bivugwa. AFC M23 yongeye gukritika kuri raporo iherutse gusohoka ya Human Rights Watch. Abantu baravuga ko izi nyeshyamba za AFC M23 zari zavuze ko iyi nyandiko itabareba. Bimeze bite cyangwa se babitewe n'iki? Bati buriya iyo habayeho gutera mu gihuru hanyuma amara gutera mu gihuru ikimonse ngo nicyo uhamishe. Bivuze ngo niba raporo yaragiye mu by'ukuri igasohoka baranze bakavuga bati nta kintu kirimo cy'ukuri, tukaba tubona ko AFC M23 yasoye amapaje 6 asobanura cyangwa se yo kwisobanura cyangwa se yo gutanga ubusobanuro. Ntago numva ukuntu nakwiciranga kuri zino mikoro nkubwire ko AFC M23 bino bintu idafite icyo ibiziho, idafite icyo ibiziho cyangwa se icyo ishobora kuba yabivugaho. Rero ni raporo yashyizwe hanze tariki 10 yavugaga byinshi ku bijyanye na AFC M23 ku byo bagenda bakora, ku byo bashinjwa gukora umunsi ku wundi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice bagenzura. Gutsindwa gukomeye cyane ndetse nanone na bimwe mu bice bigaruriye navuga ko babashije kwegukanamo intsinzi, bikaba bivuga ko bakomeje kugaragaraho gukora ibikorwa nakwita ko ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'uko byagaragaye muri iyo raporo. Ndagira ngo rero muri kino gitondo cyangwa se ndagira ngo izi saha ubu tuvugana ubu turi kumwe hano twongeye gura kuri zino mikoro, ndagira ngo turebe ese iyo nyandiko y'amapaje 6 ya M23 irimo iki, ikubiyemo iki, ni iki baje kubwira abantu, ni iki bifashishije mu kugaragaza ko ari inzira karengane, mu kugaragaza ko ibyo bavugwaho mu by'ukuri ari za munyangire ndetse n'ibindi. Ngo nicyo bita munyangire rwose. Ese koko nibyo ibi AFC M23 irimo kuvuga ni munyangire cyangwa ni ibindi bindi? Ndimo ndibaza koko icyo bishatse cyangwa se icyo bisobanuye hagati aho ngaho. Reka twinjire rero twirebere aya makuru. AFC M23 yamaganye raporo ya Human Rights Watch isaba iperereza ryigenga ku birego byayo. Ngo ibirego Human Rights Watch yatanze nuvuga ngo ibyo bashinjije AFC M23 yasabye ko ngo hakorwa iperereza ryigenga hagamije kumenya niba ibyo Human Rights Watch yatangaje ari ukuri. Ese ahubwo hagakwiye kubaho ko hakorwa iperereza byo kureba niba ibyo Human Rights Watch yatangaje niba ari ukuri, cyangwa se hakabaho iperereza ryo kureba niba nanone ibyo AFC M23 yavuzweho bitabaye. Anga ntabwo byoroshye. Ihuriro Alliance Fleuve Congo cyangwa se Mouvement du 23 Mars ari ryo M23 basoye itangazo risubiza raporo y'umuryango Human Rights Watch yiswe Death Was Everywhere yasohotse ku itariki 10 Kamena 2026. Ryamagana ibyo rivuga ko ari ibirego bidafite ibimenyetso bihagije ndetse risaba ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ritabogamye. No butumwa bwakwirakwijwe no bita Lawrence Kanyuka kubera yuko hagishira iminsi 3 AFC M23 yahise mu byukuri igira icyo ivuga
kuko itangazo ryasohotse ku itariki 10, inyandiko ikorwa ku itariki 13. M23 batangira kuyikwiza ku munsi w'ejo nyuma y'uko Bertrand Bizimunwa yari yashyizeho umukono. Mu itangazo ryayo AFC/M23 yavuze ko nubwo ifata nk'ibikomeye ibirego bikubiye muri iyo raporo, isanga imyanzuro yayo ishingiye ku bimenyetso bidashobora kwemeza ukuri kw'ibyavuzwe. Uyu mutwe wongeye gushimangira ko wubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara n'ihame ryo kurinda abasivile, icyo bita humanitarian law. AFC/M23 ivuga ko ngo ikintu bita ko ngo uyu mutwe rwose ngo uburenganzira bw'abasivile ngo budakurikizwa cyangwa se butubahirizwa. Bo baravuga bati rero rwose bati ibyo ni ibinyoma, ntabwo twebwe ari uko tumeze. AFC/M23 yanenze uburyo Human Rights Watch ngo yakusanyije amakuru ikavuga ko raporo ishingiye cyane ku buhamya bw'abantu amazina yabo atatangajwe, ibintu ivuga ko bituma bigorana kugenzura ukuri kwabyo mu buryo bwigenga. Ariko AFC/M23 ngaha naho akabije, kubera yuko nabo barabizi ko abantu bavugwaho gutanga amakuru bari mu bice bagenzura, ndetse bari no kuvugwaho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bamwe bari gufungwa, abandi bari gukorerwa ibintu bitari byiza, none ngo abantu barimo kuyitangaho amakuru ngo babavuge ngo amazina. Ahanganyeka ko M23 nayo yaba iri kuburana cyane cyangwa se iri kwigira umwana cyane ahangaha, kandi ibyo iri kuvuga nayo ibizi, kubera ko icyo kintu nawe urumva ko ni ikintu kidashoboka namba. Bari kukurega ko urimo urahotera abantu, none watanze ubuhamya bamukubwire, byagenda bite? Noneho yanagaragaje ko abakoze iperereza ngo batabashije kugera mu buryo buhoro buhoro ahantu havugwa ko habereye ibyaha birimo Rumangabo, Cyanzu n'ibindi bice bivugwa muri raporo. Aha za Rumangabo na Cyanzu, icyo wahamenya cyangwa se icyabayeho, Human Rights Watch yavuze ko ariko gace gafungirwamo abantu bagenda bafatwa na AFC/M23, noneho bamara kubafungiramo ngo habera ikintu bita kubatorutira ku buryo bukomeye, ku buryo ki umuturage agira akavuga ati bundi ni iki cyanzanye ku isi, ku buryo ngo hari n'ababipfiramo cyangwa se ari n'ababiburamo ubuzima. Burango no mu batangaje amakuru ni bamwe mu bafungiwe aho bavuze yuko ngo hari abo babonye bicwa, hari abo babonye bapfira kubera ubuzima bari babayemo, byose nyine bishyirwa muri iyo raporo. AFC/M23 rero ikavuga ko ngo atari byo. Bavuze byinshi, bagaruka ku ngingo yerekeye amashusho ya satellite yakoreshejwe na Human Rights Watch mu kuvuga ko hashobora kuba hari imvugo rusange. AFC/M23 yavuze ko ayo mashusho adashobora kwemeza niba koko hari abantu bahashyinguwe. Ahavuga ko hari imva rusange, kugira ngo muri iyi raporo mwabonye ko bavuze ko ngo Kanombe ku irimbi rya gisirikare ry'u Rwanda ngo batanze ikigereranyo cy'imyaka, bavuga ko, ndavuga muri raporo, bavuga ko kuva muri 2022 kugeza 2026 harimo ikinyuranyo gikomeye cyane cyongera cyangwa se kigaragaza neza rwose ko ngo imva zagiye ziyongera, kandi ngo abashyinguwe aho ngaho. Iyi raporo ya Human Rights Watch yavugaga ko ngo ari abaguye mu mirwano yo gushyigikira AFC/M23, ariko ngo bikaba byarakozwe hifashishijwe amashusho ya satellite. AFC/M23 igeze kuri iyi ngingo yavuze yuko ayo mashusho adashobora kwemeza niba koko hari abantu bashyinguwe, umubare wabo cyangwa se ababigizemo uruhare. Yongeye ko kuba umutwe uri mu gace runaka bidahagije kugira ngo ushinjwe ibyaha, mu gihe hari abandi bakinnyi benshi bafite intwaro bakora muri ako karere cyangwa se hari indi mitwe myinshi. Ni ukuvuga ko AFC/M23 avuga iti FDLR iri hano, iravuga iti
Wazalendo nabo bavuga ko ari imitwe y'inyeshyamba, bavugamo Nyatura, Mayimayi n'indi yose igiye itandukanye, za Codeco, za ADF. Ibyo byose nibyo AFC M23 yireguza, ivuga ko ntabwo ari wo mutwe w'inyeshyamba wonyine uri mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo rero ariyo mpamvu, yewe hari na za Twirwaneho, ati ntabwo ariyo mpamvu rero tugomba kugerekwaho ibyabaye byose. Rwose ku birego byo gusohora abantu mu gisirikare, gushora abantu mu gisirikare ku gahato ndetse no gukoresha abana. Ahangaha rero bikaba n'ikibazo cyane, kuba noneho gukoresha abana mu gisirikare ni ikibazo gikomeye cyane. AFC M23 yavuze ko ngo abaturage benshi binjiye mu ngabo za ALC, ni ukuvuga ngo arimo Liberation Congolaise, ku bushake bwabo, aho yashimangiye ko bafite amabwiriza abuza kwinjiza abana mu gisirikare, kandi ko abana bose bagaragaye mu bikorwa byo gushaka kujya mu gisirikare bakurwaga ahaberaga amajonjora, cyangwa se ahabaga hari abagenda bagiye koherezwa muri iyo myitozo, cyangwa se mu gisirikare cya AFC M23. Kuko zino nyeshyamba zaravuze ziti ibi byabereye ku karubanda, cyangwa se byabereye ahabona, ati ibyo twakoze byabereye ahabona, ati rero ntabwo byumvikana uburyo ushobora kuza hano ugasobanura yuko ibintu byabereye ku karubanda hari abana babigiyemo, hari ibiki n'ibiki. Ibyo rero AFC M23 nabyo yabihakanye. Uyu mutwe wanavuze ko ngo ufatanya n'imiryango ishinzwe kurengera abana mu gusubiza mu buzima busanzwe abana bavuye mu mitwe yitwaje intwaro cyangwa se mu ngabo zitandukanye, agamije kubafasha kongera kwinjira mu muryango nyarwanda ndetse no mu buzima busanzwe. Ku birego by'ifungwa ry'abantu, iyicarubozo n'ifatwa nabi ry'imfungwa, AFC M23 yavuze ko nyuma yo gufata Goma na Bukavu yafashe imfungwa z'intambara zirimo abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba FDLR, Wazalendo, abasirikare ba SAMDRC ndetse n'abacancuro baturutse mu Burayi. Yavuze ko benshi muri bo bamaze kurekurwa ndetse no koherezwa aho bakomoka mu bihe bitandukanye hagati y'ukwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa gatanu 2025. Uyu yavuze yuko SAMDRC bari bamaze nyine kugenda barekurwa, ariko hakabaho abasigaranwa. M23 yavuze kandi ko abagifunze bafashwe mu buryo bwubahiriza uburenganzira bwabo, kandi ko biteguye kubarekura igihe cyose habonetse uburyo bwo kubashyikiriza inzego zibishinzwe. Ati rwose haramutse habonetse uburyo bwo kubashyikiriza inzego zibishinzwe, bati mwitegure ko bagomba kuba barekurwa. Ni mu gihe amasezerano aheruka Montreal mu Busuwisi yari yanzuye ko imfungwa zafashwe z'intambara zigomba kurekurwa hagati y'impande zombi, ariko ndagira ngo nkubwire ko ibyo bitigeze bibaho. Nk'uko bigaragara rero, AFC M23 yavuze kandi ko abagifunze bafashwe mu buryo ngo bwubahiriza amategeko. Hari rero ibirego byo kwica abaturage ndetse no gushyira imibiri mu mva rusange. Ibi nabyo byavuzwe cyangwa se byagarutsweho. Uyu mutwe watangaje ko ibyo birego bikomeye cyane, ariko ko nta bimenyetso bifatika byabashinja byatanzwe, cyangwa se bigaragaza ko koko ibyo byaba ari ukuri. M23 yagerageje guhakana, bagaragaje ko nta Human Rights Watch ubwayo yemeye ko itashoboye kwemeza umubare nyawo w'abapfuye, cyangwa se niba ahagaragajwe koko hari imva rusange, ngo ntabwo bagaragaje ukuri kwa nyabyo. AFC M23 yanze kandi ibyo yise kwitiranya ibikorwa by'umuganda ndetse n'imirimo y'agahato bizwi nka sarongo bikorwa mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba. AFC M23 rivuga ko ngo habayeho kwitiranya ibyo bikorwa, kandi nta muturage n'umwe yigeze ushyirwa mu bikorwa by'agahato. Yavuze ko ibikorwa by'isuku n'iterambere rusange bikorwa n'abaturage mu rwego rwo guteza imbere imibereho yabo no kongera ubwiyunge nyuma y'intambara, bityo bidakwiye gufatwa nk'imirimo y'agahato, ku buryo umuturage
yabwirwa yuko rwose ngo yakoreshejwe ku gahato. AFC M23 ikavuga ko ngo iyi ni imirimo ikorwa mu buryo abaturage bishimiye kandi bakaba mu by'ukuri bakora ibikorwa bafite akamaro, gukora amasuku ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. M23 icyo nacyo yaje muri ino nyandiko yabo igihakana. AFC M23 ivuga ko habayeho kwitiranya ibikorwa by'umuganda n'imirimo y'agahato. Yavuze ko ibikorwa by'isuku n'iterambere rusange bikorwa n'abaturage mu rwego rwo guteza imbere imibereho yabo ndetse no kongera ubwiyunge nyuma y'intambara, bityo bidakwiye gufatwa nk'imirimo y'agahato. Kugira ku ngingo y'uruhare rw'u Rwanda mu bikorwa byayo, AFC M23 yahakanye amakuru avuga ko hari abasirikare cyangwa se abatoza bo mu ngabo z'u Rwanda bari mu bigo byayo by'imyitozo. Yasobanuye ko indimi zirimo Ikinyarwanda, Igiswahili n'Icyongereza zikoreshwa, ariko bitavuze yuko mu by'ukuri ngo haje ingabo z'u Rwanda ziza kubafasha, bidakwiye no guhuzwa, kuko bavuga ko Igiswahili n'Icyongereza zikoreshwa mu mahugurwa kubera imiterere y'abayigize ndetse n'aho bamwe muri bo bakuriye, kubera ko ngo babaye impunzi. Uyu mutwe wanashinje Human Rights Watch gushyigikira imvugo ivuga ko abanyekongo bavuga Ikinyarwanda abari abanyarwanda, ibintu uvuga ko bishobora guteza ivangura ndetse no gukomeza amakimbirane ashingiye ku moko naho umuntu aturuka. Mu gusoza, AFC M23 yavuze ko raporo ya Human Rights Watch ibogamye kandi ishyigikira ibyo yise umurongo wa politiki wa leta ya Kinshasa. Yasabye ko hakorwa iperereza ryuzuye, ryigenga kandi ritabogamye ku byaha byose by'uburenganzira bwa muntu bivugwa hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba ku mitwe yitwaje intwaro ndetse no ku nzego za leta. AFC M23 yongeye kwemeza ko ishyigikiye ibiganiro by'amahoro biri gukorwa kandi yiteguye gutanga umusanzu mu gushaka igisubizo kirambye ibibazo by'umutekano n'amakimbirane bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Yo ni M23, umutwe w'inyeshyamba ubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukomeje gutuma benshi bitsa imitima. Wageze rero utya urasubiza nk'uko mubyumva rwose. Amakuru y'ingenzi yandi wamenya, General Major Gabi Kasongo yamaze kugera aho agomba gukorera, aho agomba gusimbura mugenzi we wari usanzwe ukorera muri bino bice, Lieutenant General John Luboya Nkashama. Agomba gusimburwa na General Major Gabi Kasongo ku mwanya wo kuyobora aho bita Ituri, kubera yuko bivuga ko aka gace kanugajwe na Ebola kandi umuyobozi uriho agashinjwa ko ashobora kuba yaragize uburangare rwose kugira ngo kugeza uyu munsi ino ndwara ibimaze kugera ku bantu benshi. Ubwo ntiyabuze n'ibindi avugwaho bitumye ava muri izo nshingano agasimburwa, kubera yuko ntabwo umuyobozi yaba arimo gukora neza ngo asimburuzwe. Imirwano yongeye kumvikana nk'uko birimo kurushaho kugenda bitangazwa. Amakuru harimo kutugeraho haravuga iki? Imirwano ikaze yongeye kubura mu bice bitandukanye bya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe ya Zalendo bakomeje gutana mu mitwe na MRDP twirwanaho na AFC M23. Amakuru ava mu duce twibasiwe avuga ko ibitero by'indege zitagira abapilote byongeye kugaragara ahagana saa 3 z'ijoro, bikomeza kugeza mu rukerera. Mu bitero byibasiye cyane uduce twa Rundu, Bidegu, Karongi, Gakenke ndetse n'utundi twegereye neza centre ya Minembwe. Kubera ko ubu tuvugana imirwano iravugwa Minembwe, abaturage bavuga ko urusaku rw'amasasu n'ibiturika rwumvikanye ijoro ryose, bituma benshi bahunga bajya gushaka aho bakwikinga cyangwa se bakege ku musaya, kubera yuko banaga ko bimaze gukara. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko FARDC n'imitwe iyifasha bagaragaye mu duce twa Rundu ndetse n'abita Gakina
mu gihe MRDP twirwaneho yo iri mu duce twa Rundu, kwa Murondanyi ndetse no mu tundi duce dutandukanye tw'ako gace. Utu duce turimo ihangana. Hari n'andi makuru ahamya ko twirwaneho igenzura uduce twinshi, ariko Rundu ni agace kanini gaherereye mu nkengero za centre ya Minembwe muri teritwari ya Mwenga, kakaba kamwe mu duce dufite akamaro gakomeye mu bijyanye n'iterambere n'umutekano w'akarere. Ku rundi ruhande mu gace ka Gakenke imirwano ikomeye yakomeje hagati ya twirwaneho na FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba FDLR nk'uko bivugwa. Amakuru avuga ko imirwano yegereye ibice biri hafi y'ibitaro bya Gakenke, aho impande zombi zigerageza kugenzura inzira y'ingenzi aho hantu. Mu tundi duce dutandukanye bivuga ko MRDP twirwaneho ikomeje ibikorwa byayo bya gisirikare mu rwego rwo gukomeza igitutu impande zirwanya. Nubwo amakuru aturuka muri ako karere akomeje kugorana kuyemeza mu buryo bwizewe, bivuga ko bice bigiye bitandukanye nk'aha muri Kivu y'Amajyepfo byakomeje kugenda byumvikanamo gukozanya n'imirwano ikomeye cyane.